और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Unoilam Kaseng Congress Rahul Gandhi harangkat unoilam ke RJD Tejashi Yadav Klayalam Yakin Hon Kebayat Rally Hamuza Farpur District Jonga Bihar but ikaniga rally letip kom ka voter adhikar yatra. Haganiga rally Rahul ulanya ada ke Thuk Royal Enfield kat baka para jong upat ke Priyanka Gandhi ke Shong Nadien Jong U. Kini kejayat rally jongki kendai keban haduk syajalai 4 kilometer yang kebelas dang naduk kakak nyotrik unai lar arajar arpusan na sasaram beranpenkut hak syiterik unai lur arajar arpusan hanong ba patana. Habakaran hagani gesngi Rahul Gandhi ulong bagi pat ba ke deben mi syakman ban yada ka hok jongki bat ban yada ban pinne pensa yigeri sencar jongari. Ulong bagi jingle ek special intensive revision ha Bihar kelat hat madan ni jinglong jong ke BJP bat ke election commission. Ulang bagani gajing le ka BJP link back election commission kiri gajing tu ya ko vote ki pat ba.